Ko ia te tau kamata pe me whika ua ki. Ko e Miss Fifita Guest House. Mele halaiwalu wi malafu. Ko ia kanak bai Fifita. Goya Miss Fifita Guest House. Oto te uma koe Love you Koe whakataka e Kawe o te toa koe teke Tulou mo e fuka o ko kei viringia. Hau o tonga. Api ko tawa ki pulu rea e to. Mo e fu toa o tua ki tau. Pea ko kore ke whaka malu atu ai. Kau hao hake he, kau lave atu ki sioku kakei, whaotu motu ki poni. Missy Fifita Guest House. Aia o ku whakafongai e mele halai walu vi malafu o loto pangai. Kono teunga whakautu motu ki he poni o ku ngauhi kotoa ia ia mehe niu. Ia na e tori ia mehe api kolanga kari ia ngahi mo lote o whakasansani i he api ko where atoa. Kono teki na ngauhi ia mehe vai matahiwa mo i kolonga tata. Kono pulu na ngauhi ia mehe lai niu na e tā mai ia mehe api ko ahau. Kono pātou tai na ngauhi ia mehe sino o niu pea kono kahoa koe kakano i niu na e tori i mai ia mehe whanga i si. Kono kawhano o loto ko hafoi niu na e tori i mai mehe li ang huo a maui ia haha ia mo fi i he funga vai ko kahana. Mehe funga funoa. Pea kohono whakatoa hapai. Koe tau hapai masani ia mo wakai ki ai. Tua ofa. Tua whai. Kalau bito koe whika ua ki. Island Creation. Miss Fifita Guest House. Lele Mamanui Pahane. Ke tawang tema ki Miss Evelyn Toa Guest House. Ko ia teu mai e Miss Oko ko e Miss Evelyn Toa Guest House. Wawanga i e Martina Balia i Wendy Junior Kaitapu. Waka tulau atu kai whai ha lave i he kakei o e Miss Evelyn Toa Guest House. Iyo koe teu makoi koe kakei o e Evelyn Guest House. Koe e finanga o e pepine tonga. O kulanga i o pata. Bendeongo koe ilo po ou hono tala. Ka koe mauinga a hono maluta. E toki veteki. Peia, peteke io, e toki veteki peia, ke teke mai moa. Io nataku koe pie matamua,
ka koe lau kau he ve. Koe kakei o whina motuani, koe lau kie ne tatao i e whatu mea o e namoa o e kolonga tata. Pea toka ai i he aho mo e pō. Ke hua mai ka e amo amo. Io le heka mai i e whisi nā wā o lanu i e whanga ko Sipiliano i hauma tofua. Pea toki toho ia me api ko ongo heu ke lalanga aki o te unga ke tuha pea moe kātongani. Kono kake i o fungani akia ai pulu ai ne tui ki ai e tofe ne ukufi me e whanga ko hokula. O tui e he whawhae i e api i o ko homa utu i tonga le reka. Ne toi fungani aki foki ai pulu ne takatakai i e ngahi waakofe i e ngahi lau aho. I o ke mauai ai lupu pea toki tui ki ai ai whanga ki pueki ke whaha aki ai kei whenga ke puke ai ulunganga whatonga on ho wasia e hake mai ai civilise ki o tau ki motuni. O ku whakatapa aki ai ngatu le tohi mai e o ngahi wha ki e api ko haape ilo. Pea lo seia o fungani aki ai tapa hano kakei ke wha aki ai poupou mo tokoni e ne ngahi wha e. Pea toi laloni foki ai ui ne lalanga mai a mei he api ko e waloni mei loto nā mea ke wha aki ai tāau ko ia taimi e ne hake mai. Kono ka hoa ko e matai kofe leu kofi mai a mei he tahi o waiki ki Hawaii. Ke whamahino ai poupou hano kāinga ke kātoa koe ni pea toki whafolau mai ia ke ne whakamani aki i e pōti. Kono ke sā koe moskaka ne tokonaki mai ia e ene ngahi whae tangata me he wha pea tui ki ai ai matai tofe pea moe pueki ne tufi me e whanga ko whoki hanga toma o hului pāngo ia ke whakataipe aki ai kei puke koe ngai tala ene ngai kui. Pea moe olunga he kariloa. Ko une ngai aki ai fio o e polata si ai nei. Ai polata i si ai nei ai ane tokonaki mai. Me api ko matariku o fi pukatere te ene ngahi kuia. Io kono sei o ko ngahi akia e pulu ne auhia mai mei he mata au o hakauloa. Ke le whakalau aki i e kātoanga haapai masani tua wātu Miss Eveloni tua guest house. Ko ia i tau ini te tau hoka tule wa ki he whika tolu ko Miss Lucky Boat Restaurant i woni mea fo o i Queensland kauhi. Io holo pea mo mea kai whai ha lawea ki e teunga whau Island Creation o e Miss Lucky Boat i won mea whau i Queensland tohi.
Iyo kono kofu koi kia tonga momo iki. Kuo tui tui ia si pinga o kofu mali. Ange o mongu mea. Iyo koi kia tonga. Koi koloa eiki ai pepine tonga. Pea kuo nui maia o ngawe aki i e teunga o e pine moini. Hange kua ulawe ki ai, koi kopu kātoangani, ko teu aki ai kawa pea moe whanga ki i moki i kawere i polo. Ku homa tutu, o e api ko whiehua. Koi konga o e kopu koi ki ano tua, o ku whakamau pea tui ki ai ai wheta aki, pea moe tai koloa, mauinga. Pea mo tuku whaholo ai whiwhine tonga. Pea kuo piriti iki, e kau whiwhine whanganonu. Pea tui lele pe, ke na waka ua, pea moe kofu ki e tonga ko teunga aki e whine moiti. O toi teu aki a, ai kawha, ai koe konga mahu inga mihe niu, pea whungani aki ai ngahi matai tofe, nai tuwhi, pea tāna naki me whanga i si. O teu pe ia ki e kātonga makehe, o hange o tau mātā ko ia i e pōni. Isa na whai, pea te tala hanga mai. Ka ko e sipinga ko ia o teunge o e Filipuini. Ko whiri i mai ia, pea ngahi sipinga whakonga mua, o e teunga o tau whonua, io o kumolo malu. Pea whai eiki foki. Ka koe mea te ku, ai fotu mei ai, ai whakaapa-apa. Koe muaki e whai kawei koula o pole ai ho tau ki whonua. Koe kotoa o e nau teunga aki koe e mes laki bot. I won mea ko o i Queensland tohi, koe ngahi nau kotoa pe ia me whangapari pako. Api ko whiehua. Pea moe kolotau ko vela tā, io koe tupi moe tātara ki kotoa pe ia, me he koi one moe whanga ia si. Malo, ai mau whanga marie, toi patasi mai Miss Lucky Bond Restaurant. Ya, y está venido con Malo, toi pasasi mai Miss Lucky Bond Restaurant, i woni mea fo i Queensland tohi. Koia tau te watueni ki e tenui whaas koia o e poni, ko e Miss Ministry of Tourism, Ane Ofa Pulu. Miss Ministry of Tourism, Ane Ofa Pulu. Pagatulo watu kay waukat halawe, lawe ki Island Creation ko ia o Ministry of Tourism, Miss Ministry of Tourism. Iyo ko teunga Island Creation o Mr. Mamata ko ngatu petaaki o ku ngai aki pea whaka ingo e kawhapuru, pea moe matai tofe. Ko hoko kofu o ku awhi loto ia e lau kie.
ko ene molu io pe mo ene momole ki tu a ko e feta o ku vai tu ia e tofe a ala ai mua fofonga o hoku te unga pia motoi le aki ai matai tofe mau inga o e moana ko e ongo tawaki o wau ki lalo i o ku haha o ai ngahi matala i mo nia kawhapuru o tatau tohu pe pia moe se piki uma aki iyo moe se piki uma aki ai ngahi tala i pare i hoku lepo si pia mohoku amo hi wisa ko i taha i matai koloa ai fefile tonga ai talangofua anga malu pia moe whakababa ko i konga ua a hoku te unga o kune whakatata ka mo ui ko ia isi ano taua o hange ko e a raua a himi tahatafa to himi a siaswesiana tau taina tonga ko hoku taula ko e lotu pia mo e tala o e whonua pia neongo pe kofe hapotu te wiai ka e malu pe ai mo ui isa he ka vai a sino pe a vai pe mo e loto e pou e taulani hoku lau maari e hoki seuke ilo e au a hono lelei haa pai masani ki ai io koku leveni lavau ko e feta aki molu ai be pea mo e kafa o ku whakapofisi ai ai pisi i monia tohi ki ai pa mo pot ngau e tak mamata we hengi whakata e whiawhi pea mo e toa po ke kei masani ai pe pea mo whakata ki mamata ai pe ende potu ko e toe ngā hoku te unga ko e wheta aki ai pe mo e kapapulu ko e whakamahino ia o e te lau kau aki ai nau tu whanua ko ia se o tau unga anga o whakatou katea pe ai o whatou katea pe ai whakapanga pa mo e fua ko ia e tau kawenga tu whanua wa mormore atu kau au whatuku aki eni ai kotoa si o te unga ko e lau hiapo whakairi me whunga ulutolu o whakafolau ia ke hala mga ono nea musi o whakafolau ke whunga mohe wha o whai me ai si o tota ko hoku ka wha ko e whoiniu e tori i me api ko ahau pea tata o molu i e tatao anga ko ia o e kazuaki i e whanga ko paluki. E toki hake o tā i e maka ko lokua, pea toki filohi. Ia i e whakolo koe o velata, toki whaose ate koe a hono whaunga. Miss Ministry of Tourism, ane ofa puru. Oia karaki mai e kau pinimui katoa koe whai haki lue whaosi e Stacy ke toe mamata tuki ai e kau mau e whoki ke toina koia
kakai ko ni lau foto ko I kake ko ai pai masan ko ko ako wala Oya koe kata koe matanga koe taimini hange koe katuni koe kau misi koe ni koe Miss Vivida Guest House koe ogune hanga o whawhewhea I koe matanga ko ni ngai whawhotonga pia moe ngai tau olunga moe ne disco koe ke ngai whasi koe ia Oya koe si mai kau whewhui koe Lau loko lai, lau tu mai ke pupou tu e mai moa ai su ia pai, hak pai masaki Teu uno, ao Oya, kamera-kamera,